Neke atu I te ruarau mano ngā tāngata o Aotearoa e turi ana e tata ana rānei te turi. Koenei te wā whakatairanga I taua hunga, o tira I te wā whakamatara hoki I te hapori kia ata whai whakaro atu rātou ki te Maria Taringa Mū. He korokoro tui. Tore hina, tore hina. Engari he ua ki te rongo, engari mana tapu āwhina ka tāia. Kāore a Sam Rihari I whānau turi mai ki tēnei ao, engari I tōna tipu haere, ka iti haere anō hoki te rongo. Te nungi o toko ao, I roto moana, mea aku tuakana, mea aku mātua te rukuruku kai moana. Ko te timatanga anohi o tēnā. He neke atu I te toru tekau a Sam Rihari e mahi ana mo te umana tau, ara e whakahaere ana I nā traina. Koinei hoki tētahi take, he ai ki aia I turi ana tarina. Ko te tino kaupapa o tēnei wiki whakatairana I te huna turi, ara he whakamatara I te tanata ki te huna pēnei ki a Sam. He rua tekau noiho nā tau o Sam I konei, ahakoa tōna pakari I roto I tēnei whakāhua, hei tāna he ua hoki te tupu turi mai. People doesn't necessarily have to yell at a deaf person. You know what I'm saying? Because if people do that, they don't have that respect. Koinei tētahi ahua tana I ronohia e Sam I te nuinga o te wā. E hara tēnei mate I te mate hia tiana e Sam kia rongohia e tētahi atu. Nō reira ko tāna me tirohia I nā tētahi tohu ka pā atu ki a koe. E kore te Māui ora I te taiatu. Mau ānake, ka ora. Te Māui aha ko aha te Māui. E no, me haere ki te rata. He tapu te tangata aha kua kōwai. Hei tā rihari ko te whakaaro nui ki te huna pēnei, koinei te mea nui. Tuku kai tuturue. Rā parata whai te karere.